uko byatangiye uko mubizi ndacyari mushyashya murame Bashize. Okay, programme irimo wayumvishe. How can we help you? Ukeneye umuntu umeze ute? Ukeneye umuntu umeze gute? Okay. Umusore wari wese uzi gukora. Uherereye he? USA. USA hagana he? India. Okay, sorry barampamagaye mwihangane. Ndakumva. Okay. Niba atari banga ufite imyaka ingahe? 29. 29. Urashaka umusore umeze gute? Musobanuro magambo. Uri hejuru y'imyaka 29. Okay. Hanyuma uherereye aho yaba ari hose mu kindi gihugu? Yego. Alright, thank you so much. So ubwo niba hano hari umusore uri muri Amerika cyangwa ahandi afite imyaka 29, you can check Henriette. Nkuko uri kumureba ntabwo mfite byinshi mvuga, then you can try, you can check, ugende winjira urebe, hanyuma noneho ngayo nguko. Thank you. If someone uba interese ubwo araza kufollowinga aze kukuvugisha. Alright, so guys, thank you so much. Reka mbashimire, we'll be in touch naha ejo murabeho. Thank you. The next day. Hey, buri wese aceceke. Hanyuma nge ndibariza Henriette. Urashobora gusubiramo ikibazo wambajije? Subiramo ikibazo wambajije. Kiroroshye cyane. Navuze ngo wakwemera ukambera umukunzi. Nubwo nsanzwe ndiwe ariko ndongeye ndabyemeye. Wow. Twakwimanukira rero. Ubundi byose birarangiye, icyo twashakaga turakibonye. Baduhure tugende. Nzongere kukubona hano rero. Abatumure. Zaburi kunshinyu. Ndapfuye. Baduhure. Okay. Godfather. Thank you. Thank you so much. Kumpereza umukunzi kuri live yawe. Wewe ugomba kumubona kama kawaida, azibeshe. Ubu ni ibyo bavuga nzamutumura. Okay, tuzagaruka tuje gushimira, tuje kugira gutanga, hariya no gutanga inkano kugira uti. Hano murora kumpa inkwano hano. Ubwo ni uzazitanga sinjya mu propose. Mm. Okay.